Tērā etahi o ngā rohe o te waiariki i te whaiwhakaaro ake ki te aukati i ngā tohu kēnge. E mea na ngā kahika o kawerau me whakatāne, mea ta whai atu pēr rāua i te tauira kua takoto ki te rohe o Whanganui. I ngā huarahi o te taone o whakatāne i mauake ia mātou, ngā whakaaro o etahi o te hunga kāinga, te hāngai ana ki te take i whakaarahi ake nei e te koro matua o taua taone. I reckon they should put a ban to it. Yeah, because I mean, there's been a lot of gang shooting and all that sort of stuff. Yeah, it can be intimidating when they see all the youth, or just look at the youth, what's happened in Murupara, Wanganui. It's going to be banned in one place. I think it should be a country thing. It should be a whole, everybody, you know, it should all be banned. I ngā wiki kua hipa, he take nui tēnei ihi koe i whakahehia ki te taone o Murupara. Aha kua herereke anō ngā tikanga i whakatakotoria mō tērā. Hāreke i te taha ia pēmbū. E kia karakau ko nā kaka ko te tangata tonu. Should be the place where everyone can just come and do their shopping and do that's it. And not be intimidated by other gang members or... Hori no anō hoki ngā huarahi o te taone nei, he toko maha atu kāre i pirangi ki te kōrero mai kia mātou. I runga i te mataku, a koe whakamataku hia rānei rātou, a rā etahi o ngā kēnge nei. It's sad that you see all our rangatahi, especially here Māori, fighting each other. It's not very nice, you know. It's good to see them get into cultural stuff like haka, sports. Aha koe i tae a tina nā te mātou ki te kāinga o te koromatua o whakatāne ki Karatia. Engari ka horea ia i hiahia ki te whakatakoto kōrero mai kia mātou. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.